Karigitewa nkiamanya mitaki mathe munjirene kathete CS mithikalenture ni unto ubogo keria kimira mwaka mutherino gukinenkera kinya kegena kwagiriria urimi bwa kimira kia mona bo munjirene orete CS lenture atigire Mira Research Institute ni kwithira kiamira ya kenda guchira ntaino mathina ya mira na kwithukirwa kinya kwa mirimo akire kinya thina ya ruhi hithire kithange kairwa kenda thoko itikithire chikia ya thina Anthony Kathinyana kutwandetoi Mwekaliri gitwa kiama kiendia bamera kumanya mbene takionya mita Kimathi Monjori liune kathito waziri wa urimi Mithikalenture no ntubwangu gimbega ila rutite mwaka muthiru ya gukire kimera giki ile gutigira kigina kia milioni 130 nigigutengwa kiri kigina kine kia thirikari mbesa ile jerekerwe kiri miradi ile ya kuamite tawaki bwathoko jamira tena waziri na umbite ndene mwaka yu utochokeria bila tueta Mira allocation ki national budget natomba kuona milioni 130 na milioni 130 uchaomba hukumwa ki Mira ndira yariri okuwa maguma 2020 kwa guma 2020 niyo yambiriria hukira na Mira ndi unebangiri kuyura idariteo na twambiriria kuritira thoko yonte ngui embere ithoko elare na yaire thoko emuringene na thoko yingi ndogo ya thoko Kimongoro twambie kwiritira nontu bwa kuhakikisha Mira yetu itumigwithia na njira yotheru bura bwonde bumbika na kere mwaka ojwangiri jere ja 24 Monjori na ulte waziri Lenture kongera kainya kile gotigera sukuru ya kuthithira usonkoni bwa Mira ile thiretwe mbangane kwa kita kanene leune gwakwa na kwambira kuruta ngugi sukuru ile ya Monjori kugerenda milioni 600 wambere na bwe tomi kabisa mwaka 2023 iturari na challenge nene muno ya Mira kure wa pest na itukomenya twende Mira ira ataki muno ipest ni Mira mbaine etiwirawa mbaine teka romboleo no wo so kana teka ro fertilizer hato kuwa target yetu na focus yetu dai na already tuina communication na waziri na ito ya nitemanto yake in directorate na pia ito shete manto ya na MP vetu ne ati institution ira ya planning ya Mira Research Institute ewe kipao mbele na nonto da iba ati tu taxpayer tori wati bila bikwenda kaito bia kidogo muno milioni 600 kithaka ito yanire kenda tomba kuambiriria kuelezwa ni ataalamu injira ile kutumba wiki ngazio na pesa yiko ya kuthukangia Mira Monjori yakiuga skuru ino igatetheria nene kuthiria mathina maingi mala makumera muno kiri thoko janja itwethirite twina challenge nene muno ki muno thoko ira njaru ira tumbito tonya itongere tu thoko ya Israel itukomenya exporter wa baingi ibagwatiri mirio Israel na Mira Research Institute yeye ikaomba tutethia tumbe kuona njira cio theru ira tumba upaki na cio Mira yetu kenda yumbo comply na requirements cia thoko yontu ya Israel na tuiwateletie Research Institute yeu tukaomba utonya thoko na ira ingi na kinya bila twalaumia irwa kuingirwa thoko yontu Ulaya tomba kwalilia ni hata tomba weta ita safari utokombo choka thoko neira mwikali tojwa nyamita na thithina mbere na kuria bunge muno balaba Meru kugwata mbaru muradio jo amana gutigera kigina kia Mira kire budget ya mwaka wa 2024 na 2025 ni kuongelwa na nonto minister no yetu katu mwira ringe already aina request aina proposal cia kuma kalro utevinge vitiere ikuwatanira na MP to allocate milioni 600 ikwendeka kenda twithira twina Mira Research Institute tukuri MP vetu batongere twirindikire kinyawe aitula kwawe buri katuire rindikire we chairman wa MP ba katu target kwithira twina no 10 bilioni imwe ndene budget ya 2024 2025 10 bilioni imwe na pia tumbe kuona supplementary
mwenogu okagita gaka Monjori aluga thina wa gibwa roji rwa kwigana kiri urimi bwa mira ni thina nene mpaka thaino na kwina bataru bwa thirikari nene kuraithire thina ino kiri mwaka uju wa 2024 wayele vira tukwenda muno ni rui barabari ofisi neyi iba twirire twenje boho simo cia project cia mira lakini twikia mai tuonete ati rui rora romboho ruti ututethia kiri urimi bwa mira vira twirite waziri ni ati batwe turi antu ba mira na muno area yembe na Tiania East itwalilwe specifically nontu bwa rui rwa water pans na earth dams rui rwa rombo tutethia rui rwa kugura nontu kururite tukaomba guthi itwavestite rui rwa kwana rwa tucuguma mieri ingi thatu ina twiginya mweri yo nayo twambiriria kura ringi tuketha itwavestite rui rombo tu sustainira kurima mira kenda tumbo compete na barabangi tugumania bo thokone muno antu ba Ethiopia kwina issue nene muno nontu Ethiopia tutigomba compete abo production yetu irinde muno na pia ati tutigomba kwitha twina mauri yamwe throughout mwaka. Kuma muji munene Nairobi, Mbeta Antony Rangi wa Kathinya.